къде си ти. Гори отново моето сърце, бавно минават ми дните. За теб и твоите нежни ръце не спират да питат очите. Питам откъде си, кой те прати, истина ли си или мечта? Мога ли да имам аз любовта ти, завинаги да бъде моя тя? Дали ще видя твоето лице, колко ли още са дните, колко ли нощи без теб. Аз ще стоя и ще се питам, кога ще се сбъднат мечтите. Питам откъде си, кой те прати, истина ли си или мечта? Мога ли да имам аз любовта ти, завинаги да бъде моя тя? Питам откъде си, кой те прати, или мечта? Мога ли да имам аз любовта ти, завинаги да бъде моя тя? Питам откъде си, кой те прати, и мога ли да имам аз любовта ти? Благодаря. Номер 14. Даниеле Роджери от Италия и песента Sentimento. Buonasera. Semplicemente perché questo amore mi taglia nel petto e poi va dritto al cuore, affondano in lacrime i miei pensieri. È forte il bisogno che ho di amare te. L'amore che io ti darò fa volare più in alto del manto di nuvole che copre il sole, e ti raggiungerò e sarò nel vento che fa incontrare ogni attimo del mio e del tuo sentimento. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà, preziosi desideri che stretti a me terrò. Poi ti racconterò, e così per sempre sarai il fuoco che mi fa bruciare. Sei la lente che accende per me ogni colore. L'amore che io ti darò, oh,
fa vibrare i nostri due corpi al ritmo di un unico cuore. Io ti raggiungerò e starò nel vento che fa incontrare ogni attimo del tuo e del mio sentimento. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà, preziosi desideri che strette a me terrò. Poi ti racconterò silenzio di candele, delle notti per sognare.